Welcome to Midway, Samuel NKJV Church this morning. Amen. Well, it's swap for you there. Where to oil milk bill a silly. I found no in a lot of me, touches my foot. I didn't tire. Ioane, they say no here. Touches it more than they have no much more fear. Amen. Patalo Fatu is soon of a thing. But for two of our before you know for yellow. Therefore, not when at Sophia there too. I may say, but Iana Silasio and Tato and Cadesia, they need tire out. To Patalo Fatu 40 say, whoa, my friend, I see they need tire out. Patalo Fatu 40 Tato live stream. O say, my friend, no mafusa, my new on the air. Yeah, you're very much home of a young Yatio. I'll be a foil tome of a young Yatimato. Amen. I fast in the series of Patalo for it's a war, Father, here, they are not per year. Amen. If you love the Lord this morning, you're excited to be in His presence. Why don't we wave to the Lord this morning and say, good morning, Holy Spirit. Good morning, Jesus. Amen. You made the right choice coming this morning to the house of the Lord. Amen. Because the word says in Psalms 84:10, better is one day in His courts than 1,000 elsewhere. Amen. I would rather dwell in the house of the Lord than the tents of the wicked. Amen. So thank you guys for coming this morning, not for the church, not for the pastor, but to spend time with the Lord this morning. Amen. So praise along with us this morning as we get ready to usher in the Holy Spirit and open your hearts to worship Him this morning. Amen.
During my seeking of the word this week, the word that the Lord wanted me to share this morning, amen, was about when David successfully recovered the Ark of the Covenant and returned it to Jerusalem. He and the Levites ministered before the Ark, presented burnt offerings, and they gave God praise for his faithfulness, amen. In 1 Chronicles 16, verses 27, 29, and 31, it says, "Splendor and majesty are before him. Strength and joy are in his dwelling place. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let them say among the nations, the Lord reigns." Amen. Splendor and majesty are before him. Our job, you guys, is to worship God in spirit and in truth. To bring him an offering, a sacrifice of praise before him. Because he is worthy to be praised. This morning as you stand in worship, I urge you, I challenge you to welcome the Holy Spirit this morning. The words of the song that we're going to sing is, "There's nothing worth more that could ever come close than the glory and the Spirit of the Lord." This morning, open up your hearts. Allow the Holy Spirit to set you free this morning so that you can lift your hands, lift your voices, and give him all the glory, honor, and praise. Amen. Thank him for his Holy Spirit. Allow the Spirit of the Lord to move this morning in this place, in your heart, Lord Father God. Lord, we thank you, Jesus. We thank you, Lord, for this wonderful morning you have given your children to come together, Lord Father God, to give you all the glory, honor, and praise, the splendor and the majesty that is due unto you, Lord Father God. We thank you for who you are in our lives, and in this moment, Lord Father God, we ask that you visit us, dwell within us, touch us this morning, Lord Father God, with your Holy Spirit. Set us afire with your love, Lord Father God. Continue to be with us throughout this service, Lord Father God. Dwell within this place, Lord Father God. We thank you for blessing us with this morning, just to bless your holy name. Amen. Thank you, Father God, in your holy name. Amen. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord.
Let's continue to worship the King of Kings and the Lord of Lords this morning. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Have your way in our hearts this morning, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You may be seated in the presence of the Lord this morning. As we get ready to pray this morning, church, let's put our hearts together and have faith. Amen. Faith is the key. Let us pray. Vi o Iesu Kiriso lo mato Alii lo mato faauuina le nei taiao. Vi o nganga pa ia lo mato fiso so anisive. Mato te vi o tamai le nei taiao no lo lofa malawanga le ia te mato. Ele tai lava ele tai lanu lo mato vi inga le nei taiao tama. Ona o lo le leima lo fa maoni a te mato lo fa nau. Fa fetai lo fa maoni fa fetai lo lofa. Ele mavaele yo mato tangata le atu ele aso ma le aso tama. Fa fetai wa mato mawale ava no mato te poto ai la lo I folo malu le atua. Ana lesia no oi tama. Mato te le aulia mai le nei taiao. Wa mato I lofo I le nei aso le atua fa asino tonu ya te o Iesu Kiriso. O le aso sa le laupama. O Iesu Kiriso lo mato tupu. Hosanna ileo lo afio mai. Hosanna to the King of Kings. And we honor you this morning, Jesus, as our conquering King. Leneitai au matote vi o Iesu Kiriso. Awa o lavo le tupu. Le alii o lii. O lavo le atuo le manu malo. Matote fa'aftai atu ila wa fio leneitai au. Fa'afetai mea le leima mea silisili wa e saunia mo I mātou lau whānau. Fa'afetai lo wa lofa e ala le lo walo pelo Iesu Kiriso. La mātou whaamana tuuina fo I le vai aso o I luma le atua. Ai le nei tai au mātou te whaafetai a lau a fio. Ona o lo wa lofa muti vale ia te I mātou. O lo wa lofa tu no e le ma vaile yo mātou tangata. Fa'afetai nganga pa ia. Wa mātou langona ina oi le mea nei. Whaafetai lo whaatasi mai, lo whetalai mai o mātou nganga. Whaafetai lo whaamawhana mai e meso lo whesoso ani mai a te I mātou. A o mātou iai le nei o langa. Ta maawele nei taimi mātou tuuina tuai o mātou mana onga I o luma. So se mana onga wa lo en e sila fia me umalava le atu e lava se me lilo I lau sila fanga. Se tasi lo mana o mia lau wha malo longa le nei tai au. O mātou I lo matali tonu. O wha lava Iesu Kiriso e malo lo ai mātou. Wana o lau wheta lainga, wana o lau pa I mai a te I mātou. E malo lo ai mai le atua. E malo lo ai mātou le nei tai au. Se tasi o lo a ngai mai ma se mawhatianga I lona loto. O Iesu Kiriso te whaasaulo tuuina I mātou. E iai le file e mu. E iai le saulo tonga I lo mamalu le nei tai au. Ta mai e whaasaulo tuuina lau whanau I le nei tai au le tua. Wa lava ni mana onga te tono mātou a inga. O mātou e ka le sia le tua. Ia e alofa fesoso ani mai le tua. Ma e tali whaali mai a te I mātou le tua. Mātou te whata ina atu lau au aune le nei tai au le atua. Ta mā aua lava nei ma vai lau whaunga mana I lunga ia te hia. A wale ta ino lau e ka le sia le atua. A wane I ma vai upo le poto le atua. O mo mitinga ma whaalinga ia te ia le atua. Ia iai pia lau wha malo longa ia wha ato atoa lau wha malo longa I lau au auna le atua.
Ai mai se foi le vasenga o fai au tama le au fai ngaluenga mo lātou whale tua. Mātou te mana tua foi o mātou ta matina mātou tua le tua. Ia iai pelo wha malo longa ia te lātou ta mā. Whaafolo ina peo lātou soifua le tua. A wale au nanga ia te oe le tua. Mātou te talo atu fo ia ola malolo ino mātou a inga le tua. Tau mawhai le lio le nei lalo lange whaata lepe. Yo mātou a inga le tua. A ia so ani mai le tua. Ia umau ia te mātou ta mā, mātou te manu ia i le tua. Whaamanuia i ta māma tina. Mai se fo ia mātou whanau iti le tua. We pray a special blessing over our young adults and our young people, our children and our youth, oh God. Lord, we know that the times that they're living in is so difficult and challenging, God. But we thank you that we can do all things through you, Jesus Christ, who strengthens us, oh God. I pray for wisdom on parents, God, to parent and to take care of their children, to raise them up in the fear of the Lord. And I pray for our young people, Lord, that they would know and experience your love, Jesus. That they don't need to go to the world to be satisfied, oh Lord, but that they would know your true love, oh God. And I pray, Father, that you would continue just to guide them, Lord, and your hedge of protection would surround them, Lord. I pray for our children, Lord Jesus. Ya veo mātou whānau e whai ma misionare le tua, whai evangelia le tua, whaatumuina i lātou i lau mana nganga pa ia, whaonga ino mātou whānau le tua malofi na ngalo le tua. We rebuke the schemes and the plans of the enemy over this generation, oh God. We rebuke the schemes and the plans of the enemy over this church, over your people, oh God. And so we just pray for your favor and your blessings to reign within our church family. Let's waile nei tai au ye fusie mātou le loto e tasi. Le nganga e tasi le tua. Ia maua le nofo fealofani. Maua le loto whaamangalo le tua. Ia moni lo mātou alofa I le tasi. A wai pau lava leo le mea I loe le lalo langi o mātou au soo le tua. Pe a mātou nofo fealofani le tua. Whaamanuia mai oe le tua. Le nei foi tau sanga ma le wha moe le fausino so malu le tua. E lei lava se mea mātou te mawhaia pe au no ma laua fio le tua. Mātou te wha moe atu I a te oe le tua. Oe o le sosio manuia le tua. Oe o le sosio mea umatama. Mātou te wha moe ma wha lango I a te oe le tua. E te fesoso ani mai. Ina ia mātou faauuina le faiva. Wa umona e saunia moe mātou le tua. Wha manuia le Io Federal Way. Magellan Architects, Petra Contractors le tua. Whaamanuia le board le tua. Whai le boto malata mai a te la tauta ma. Mātou te whaafetai a laua fio. Ono o lo foa I te tono lau e ka le sia. E whausi ai le nei malu le tua. Mo oe malo lava vi inga tama. Whaamanuia foi oe le tua le nā foi mai aso tāpena atu lau whanau I le whanotanga I Hawaii le tua. Ia e fesoso ani mai anga le leile tua. Le sunga taitai a funga mal fale tua le komiti o toia ina I le tua o whanotanga me lava la tala no ina le tua. Ia maua lunga so vi inga tama ma I o ngā tutonu oia nganga pa ia I mea a fio mai oia nganga pa ia taitai la mātou whanotanga tama le a ngai atu fo I o lau whanau hia wai le tua pupui ma la vea ia te la tau tama. Ia mātou maua se whailoa inga fia ia te oe tama. Whaamanuia mai oe le nei tai au tama. Se taimi oi luma la mātou sauni whaalongolongo I la upu. Wa mātou I loa tama o lo iai e iai le mana I la wafionga pa ia. O la upu o lo ola le tua. Ia te talo mātou loto ina ia vei mātou ni tangata. E le ngata ina mātou whaalongolongo. A ia mātou whaalongolongo ana ma whaia la wafionga. Ia tusai malo lava fina ngalo tama. Whaamanuia o le worship team le nei tai au. A walava nei mawai lau whaunga mana I lunga ia te I lātou. Whai pele poto me la tamai tama a wale taina ma le pese ino vi inga le atua. Whaamanuia mai oi le toenga o mātou sauninga nei tai au le atua. Vea fo le nei taimi mātou te whaamaua lalo a iau luma. Hoi mātou lava se whanau e tumu le anga sala ma le sese le atua.
Awa mātou I loa tama. E iai le whaamangalo ino mātou ang sali lo toto pa ia Iesu Keriso. Fe so ani mai, whaamama mai, ma e whaapa ia mai lau whanau le nei tai au. Whaamanuina lo lava swafa Iesu Keriso. Whaamanuina lo lava swafa le atua le nei tai au. O le mātou tatalo le wa mātou wole mavala au atuai le nei tai au. E ala le iati o Iesu Keriso. Amen, amen. Amen, amen. Tupatasio au nitayao, avisto lang pati mole tua. God is good, church, and all the time. Chotul time usu mais tato pese tato tula ineaso tato savalvali fatalofa. Le tasi le tayao malulu. Ya savalvali fatalofa selima stasi poselua. Greet them in the name of Jesus. Hallelujah. Yeah.
tua. Wai sili level 4 ia le tua. Ia le mawhai o me whaatusa lia. Ia ai. Au leo tātou taulanga i le tua. Ia whai whaanei sau taulanga i le tua nei tai au. Ia au latu i nātu le apanoa le sunga i amati na te sauria se tala. Those of you online, there should be a link there that you can click on, or if you're watching from our app, simply head over to the online giving. Thank you for your partnership with this church. We pray God's blessing over your giving this morning. God bless you. Thank you. God bless you as you give this one. It's good to be in the house of the Lord. Say amen. Hallelujah. Yeah. Happy Palm Sunday. Ya manuia lavala sala pa mai tanto e kale si nei tai au. Se aso taua ile kalenga lava o tangata kerisiano. O le aso nei e a matai le vai aso e ta ua istangata le vai aso pua ngao Iesu Keriso. Ai whaaftai le tu e taua ia i tātou. Langa anga le ai le vai aso nei. E le aista tau whaoltanga. Mea la le ta ua le ka le sia i so se ka le sia ke risiano le lalo langi atoa. Le o lo whaamana tuuina le aso nei. O le aso e a mata i le vai aso pua ngā. Ia atu foi se isi tu. O le vai aso e tau nuua i le misiona Iesu Keriso. Ina ua liu tino tangata loko. O le misiona lavo Iesu. Ia whai o ia masui mo o e mau. E ala le lona maliu i lunga le sātaro o no tātou anga sala. Lea na maliu wai, wha momo ina lona tino, wha malingi ina lona toto, aisea o lona alofa muti vale,
mo oe ma'u. Say amen. Tāua la le aso nei. Whātāua i o tātou tangata le aso sālau pama. Pe ona tātou ia vi ia le atua le fo o tātou au lia. I le nei fo i tau sanga fou. Ia o le tatalo ia whamanuia mai le atua. I le whamanatuina o le nei aso whapitoa. Say amen. Praise God. Whātalo whātu le swafa manu malo Iesu Keriso. I le tātou ekalesia nei tai au. Malo lava le whamalosi. Malo fo i tau atai. Ia wale atua malona whina ngalo. Whaatai le atua se avanoa. Ia whain tātou o mai ai avele vi inga i le atua. Say amen. Lei lava sisi mafuanga o tu uai le mawhanwhana o le tātou whale ma tātou o mai nei aso o le tātou tāpua inga i le atua. Say amen. Greetings in the name of Jesus to all of our Midway family and friends. Praise God for the opportunity to gather under his house this morning and celebrate a very special day, especially for all Christians around the world, this day that we call Palm Sunday. Say amen. Palm Sunday is the beginning of the week, the Passion Week, as some of us have come to know. It's the week of the sufferings of our Jesus Christ. It's about to begin. And the significance of this week is that without this week, we'd have no salvation. And we praise God because we know that this is the fulfillment of the mission of Jesus Christ. That when the Word became flesh, he came here with one purpose. It was to die on our behalf so that he can become the sin offering on our behalf. And so we praise God. We have an opportunity every year to celebrate this special day and this special week, all to the glory of God. Because had it not been for Jesus and his sacrifice, we would not be here today. Say amen. So thank God for this day. Praise God. We give him all the glory and honor. I also want to greet all of you who are tuning in online. Fatalo fatu, lato umolom faina mai moa mai tato live stream for neaso ya famanwia telele tu yate. Oi, fapito voice fatalo fa se um faina ses men neaso. Mato te fatalo fatu yate. Oi, midway lamele tu fataseo au. Talo fa initium faina ses me for neaso ya. Ia nga leile atua ma whamanui atu ia te oe. A velo asia singa ma whamanuianga ia I mātou ia. Ia nga leile atua ma whamanui atu ia te oe nei tai au. Ai lei tātou o tātou launga nei tai au. E ai se moli mau po se awa noa. E fia tuu atu I se tasi foi o ainga. Ia po se ele fia kalungoau ia oe siri. Ia I le tātou se tasi o ngā li ua ua whai nei vai aso ia o mātou taltanoa ai ua whai le lātou filfilinga ia ua fia whai ma member te tonu le tātou ekalesia. Say amen. Ai le I ola I tātou launga ia o te fia tua tuai le avanoa peona masani ai e le lei lava le whaalongolongo le ekalesia mai a lātou lava le mafua anga foi o lātou whai ai le nei filfilinga e fia awai ma whai ai ma se tasi o tō tino e tonu le tātou ekalesia ia o le avanoa ma o lunga lea. Ia o te tuuina atu ai, ia I le sunga ia e mani ki tiona, ma siona faltua ia wailen, ia mo se lato moli maule nei tai au. Lea me le tu whatasi o au nei tai au, tu atu le avanoa lea. God is good. O te whatalo whatu fo I le sunga whawhianga inga mo whatua, whawhitai mo le wanoa mātango fie. I e fia lava le loto mo le nganga mātou te fia ta po I whatasi. Whamaurunga I pia se vi inga tātou tamā le langi. Ia ai le alu loa se whamtalanga ma se I e mumua lava whailoa atu mātou suafa. I alo unoa e mani ki tiona. O le mātou ainga wailini e masi o atali I o Ioane. Yeah, thank you. Ia ole le ala fo mātou te fia tapua I fo I de tu sai fo I male ia fo I e pere vi inga tātou tamā le langi. You want to say something? Ia le tele lava se upu na o sina wha tālofa male wha whirua e te fo I ate outou wha tai mo le rea wanoa mātango fie. So for Iesu, amen. God is good and all the time. First of all, I'd like to thank God for this beautiful day, Palm Sunday. And like my husband said, we
are very thankful and grateful to be here. We had a blessing to serve under Pastor Ben Valmu and First Lady Fosa, and we got their blessings to come. And thanks to my son. He was a member before we became a member. And we just love the fellowship here and love the growth, because my husband is new to the faith, so yes, praise God that he's here. And want to say something? And thank you, everyone. And amen, yes. Te loe e whaftai lea tu o loo whamanuia mai pēlona e kāresia. O le sunga ia e manima sana whaltua ia Wailin ma Ioane sa lolotu mua mua le lalo le sunga ia Ben Valmu. Te loa sa ole pēna talanoa atu fo ia tina. Ia ole atali ia Ioane e peo ia lenga member mua mua tato e kāresia. E masaniala na o mai ma le whanau lea a George ma Miriama. Ia o sau la ia le atali i o fia le atali i tūlanga foi o le aonga sa Kids Ministry ma whtanga whaale o talvou. Ia le lawa fia ia le tama i sau i le kāresia. Ia ila ia o se tasi foi leo alo o le sunga ia oi foi le ngoa si foi. Sile ma Samoa o se lato o si la fine lea ia le sala lotu ai so isa fai fe au i Kauai ia le oi nei ia le lau lotu nei ia Ben ma va mo te sal tonu o to i wa levana lotu i Midway to ma sani foi le sunga ia Sile ma Samoa sa lotu foi nei ia ai peo le mafu anga na o mai foi ia Wailin ma le sunga ia e mani ia o fiam na oe e whaopopo mai tātou membership, a wai tātou e kālesia, ma whaftai le tua. O umana mai fo i whamanuianga le sunga le whawhiangainga ia Ben, e la te o mai nei, ia, whaftai le tua, ia, ua whaopopo mai tātou e kālesia, ia, e peon tam whai ato le au ngāngi o tātou sauninga taitasi, say amen. Mai lava le maftanga le whanau, se o le au talvou, mea ia, o le au ngā lea. Ina ia fausia ia o langa whaaleanganga o tātou whanau, o tātou ia o le vi inga lai whafo i le tua, say amen. E saula se taimi o na whai e lātou membership pe o na masani ai, wa umal mātou vasenga ana nafi, sa mātou tal noa i foi ia la ua, ia whapea foi ia le afine ia Shanice, ia sa mātou whaile mātou vasenga, ma na ia mātou tal noanga, ia o te lopo le asale la asau. Ia e whai lātou membership te talo iai, ia langa reise me la koe whakalikali umi ai, o whai atu loa ia i lātou, ia oso mai loa tonu e ngā lulue, tātou o loe whai ngā luenga le atua, ia whaftai le atua, ia o le vi ingai whafo i le atua, say amen. God is good, church, and all the time. Amen. Today, John chapter 12, verse 1 through 8, Ioane lona taupa sunma lua, lona whai upo mua, se o le whai upo e valu, whamon mole, le atatou whaitaua nei tai ao. Te iloa le asa ta ua lava nei o le asa lau pama. Ai tal tono i eise fe awa le atua. Ua tuuina mai e taitai e nei asa ma le tatou whaamana tuuina o nei aso whapitoa. Ioane lona mta upo sulma lua. Whai upo mua ai whaangata mai whai upo e valu. John chapter 12. I'm going to be reading it from verse 1 through 8. If you have your Bibles, you can follow along. We'll read first in the Samoan language, and I'll read it for you in the English. John 12, verse 1 through 8. Awhai wa maua le a tātou whaitau ai le nei tai au whaman mole. Tātou whaitau i a.
Amen. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was who had been dead, whom he had raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served. But Lazarus was one of those who sat at the table with him. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, "Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor?" This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box, and he used to take what was put in it. But Jesus said, "Let her alone. She has kept this for the day of my burial. For the poor you have with you always, but me you do not have always." God bless you in the reading of God's word. Ia whamanuia mai le tua, I le faauuina lona fionga pa ia le nei tai au. Le nei tai au o le mta upe fia talanoa tuai o se fesili e whātatau ia te oe mau le nei tai au. Se fesili e whapea o na faauuina, se a se mea o te Taui atuai I le Alii. Se a se mea o te Taui atuai pe whai ai lau taulanga I le Alii. Today I want to talk to you about a subject that's in a form of a question. And allow me some time to explain the situation here. And then at the end of the sermon, we'll try to answer this question. And the question is simply this: what shall I render unto the Lord? What shall I render unto the Lord? Se a se mea o te Taui atuai I le Alii. Awa lewa tātou whaitau, whamele whai upu mua mua. Ua maliu atu Iesu I Petania. Awa toe ono aso I le whai ai o le Paseka. Le ringa I tau mai I, e le o I le vai aso pua ngā, ai ono aso taluai, na tupu ai le tala lea na tātou whaitau ai le nei tai au. 6 days before the Passover. That means we know that it was a week before today. And I understand that today is Palm Sunday o te malamalama o le aso sa nei le laupama. Ai e whaitau ifo a whai o te tala pelo tuspaia, ma e whaitau ifo isi mauna I lalo ifo I le whai upa iwa anga I lalo, e te maua I le tala o le malanga whaatupo o Iesu e Jerusalema. You will find that right after this occasion, the next story right below the verses that we read is Palm Sunday. But today we understand that Palm Sunday is significant for several reasons. Number one, it serves as a fulfillment of prophecy. O le lasala upama, o le mea mua mua sa avea o se whaataunuunga o valoanga o perfeta. Langa lea whamei tātou whaitau, whamei whai upe sulma tolu I le tusi lavana o le Ioane sulma lua, whamei o na ave le e lātou o lau o pama, ma o mai e whawhetai iai a te ia o na lātou ala langa lea, o sana ia manuia lea fio mai I le swapo le alii o le tupu o Israelu. O sana le wingo le upolo o sana, I le wha e peru, ia e la vea I mai ia te imatou. Le ala o lātou wawaaia Iesu, o ia na te lavea I a te oema. Le ala o wala aua tuai o sana. Hosanna in the highest. Hosanna means to save us now. And this is a messianic phrase here that comes from the book of Psalms 118, verse 25 and 26. O le mea lea sa vavalo iai le salamo, se lau sulma valu lua sulma lima lua sulma leono. Lea lau o tau nuu I na ua a fio ifo Iesu I Jerusalema, ua ala langa nei tangata o sana. I mea o pito I lunga. O sana I le tupu o Israelu. Le ngata I lea whamei sa tie o ia I lungo lea, o lea sini.
Ai lea foi na vavalo iai le tusi o Sakaria. Lona mata upo e iwa, fai upo e iwa. I le tele mai le fase lau tau sanga, ai le tau nuu, ia le malanga fa atupo Iesu, na vavalo iai Sakaria, Jerusalem mai, e a fio atu le tau faola, o lo nofo I lunga o le asini. 400 plus years, Zechariah prophesied, Jerusalem, your Savior, will come riding on a donkey. And here it's fulfilled. Jesus, our Savior, enters Jerusalem riding on a donkey. Say amen. It also served as a recognition of his role. Sa avea foi o se me fai loai lona tofi mawalunga lango le upu leo le hosana e le sona ave so se tangata awa malama tangata yutaia a fai o le lato faola lea e ta taula o na whapea tua iate ia hosana hosana o Iesu na te lavea iate o e mau. They didn't just throw around this phrase. It was a messianic phrase, meaning that it was only meant for the coming Son of God. And so here, fulfillment of prophecy, it also served as a recognition of his role. But this is the more important thing. The meaning of Palm Sunday is this. It was the preparation of the way for the events that would lead to the death and resurrection of Jesus. Si na vavaaita ngata, o le lato tupule ti e mai. Ai o le aluato Iesu, e le kala tusi ngai Luka fa menga malingi loi makau Iesu. E fa alua kai minga kangi Iesu. Le waka ko ilo le maule ka uloko uma ka ko fanga nga kangi Iesu le kai milenga nga mali waila saro. Au le isi kai minga ko e kangi e malingi loi makau Iesu. O I le taimi lea na fiu a Iesu Jerusalem. O le vasili. Le menga kangi Iesu I. Fa no no Iesu. Langa ese ale le fia ma le excitement o tangata ma le moto tangata. Ai lei lo Iesu o leo alu atu. E leo se tu langa fia. Ai o le o I le taimi o lona pua nga. E a fio atu ia ma lona malama ke leo le ki ngā le la whakali mai a te ia. Langa lea la a mata le vai yaso o le pua nga o Iesu. Langa le yasa ia Iesu le tino. Fameitus pa ia na la ngona fo Iesu le mafatianga. La ngona fo Iesu le ki ngā. E lei whaapea ave o ia matua, nga lei lola ia le ki ngā o le sasa ngai, nga la ngonga e Iesu le sasa, e lei o le kaime sasa ai. Ai whamei o malingi loi maka o Iesu ai sea, le ngaka o ai lo le aso o le atuina atuai, lona tangata o le mamoe le atua na fasia, mo oe ma o le ngata le whamea na alofa ia te oe. Lona alofa whaatino lea mo oe mahau. Mea lana le kalesia ta ua tele le aso nei. Lango ka ngaka ia ngā ala langa hosana, ai umalol vai aso lea, o ka ngaka ia koe ala langa, ia whaasata roina Iesu. Ai sea, e le malama I le ta ua o Iesu Keriso. Ma lona a fio mai, o le alo le atua, ua sau ono oe mahau, I le nei tai au. Bela na ia whata ua le aso, o le aso laupama. I leo se aso se eka le sia, po se lamo sa, po se loka iki le ai. O le aso lava o kerisianga uma, e tali tonu le atua, ta ua le aso nei. O le a mata le vai aso pua ngā, le ala fio atu le ma moea le atua, o le a fasia mo oe mau. Ale nei tai au. O maia le nei tala. O maia le nei tala, let's back up a little bit. Langa o tatou masani le tala laupama. Ai wa o maia le nei tala, langa o le tala nei, a e whaalongo iai, o leo wa tā pena e Maria, Iesu, mo lona vai aso le pua ngā. Mea la nau te fia fesilia tua ia te oe, o le aso tau langa mo le atua. Langa a tatou o mai, kako ke leo mai, e lengi kako mei o kako lima. E ta tau na iai se tatou tau langa I le atua. Lela a tatou vavaaia o se tala masani whamei I le vai aso I luma mai ai le I o le aso laupama, ono aso taluai le aso le paseka, ua afe atu nei Iesu I Petania.
Ma leo se fale le masani Iesu. O isi o wo Iesu e masani o na afe so o Iesu. O le fale o Maria, Mareta, ma Lasalo. Le ala fa mei o lato atu nei le fale wa fai lato fai ngā ai. Fai le lato fai ngā ai. Ai fa mei leno nofo ma Lasalo o tangata sa oti ai lewa o toe faatu mai e Iesu Keriso. Ma fau la le loto na mea. Tangata no oti ai lewa no nofo faatasi le lau ai o lato ai faatasi. Ai lela fa mei le tala fai upe tolu fia fa mamafa le aso nei. Fa mei fai upe tolu o na tango ai lea o Maria i le litara o le uu nato e tautele. Fa mei ua ia uu ai vai o Iesu. Ma soloio na vai i ona la ulu. Ma ua tumu foi le fale i le manongi o le uu. The Bible says in verse 3, then Mary took a pound of very costly oil of spikenard. She anointed the feet of Jesus. She wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of this oil. Ye manatul mele o tupu. Le o fai le fai ngā ai. Te lo le mele le mulu ino vai se tu lo po le fufulu ino vai. O le mea masani alea I le anga nu o tangata yutaia. Ai le faia se mea ai pe le ulu fale mai foi se tangata I lau fale. O le mea masangi nga iei I lumo le faitoa e ai le pou. O le pou la le kumu le vai. A saula se tangata o le masani o le anga nu o yutaia. A le I o mai totonu o le mea mua e mulu vai. Langa foi o aso ia ele iengi awala ka. O aso fo ia ele iengi la ko se vai e ufi ato ai lato vai se tulo. Na sava vali vai koskoso I se vai to ia le tau tato silipa a. Kusala lela a o mai ngei e sava vali lunga le pefu le aso atoa. A o mai lai ulu fale o mea mua lai fai mulu vai ai le o mai tonu. Au le se sengol tala lea ele mulu vai o Iesu le fai totoa. Ai fe me ile o ngā tonu le teimi na fai lato fai ngā ai. Ai sau lo le fafine le o Maria. Mulu vai o Iesu. Au le mea lea te fia vava ai lo loto ia. I fe mei le fai upu lea. Fe mei ua tango Maria ile litara. Le upu mua na fia fai loa tu iate o le litara. O le mea lea sa masani na fu ai mea yaso ia. A fatusa la le litara yona pone e tutusa litara ma le paunga. Lela fa mei sa tango ia I le paunga o lea. Fa mei o le uu nato e tau tele. O le uu nato e tau tele. Lua mea ia o le litara o le paunga ma le uu nato e tau tele. O le tau tele le winga e kaunga ka. E kaunga ka le fangu lea. Ai le ngaka e kaunga ka. O le ke le foi o le fangu lea. E leo skamai fangu e whamei o le litara o le paunga atoa. Whamei lo le tala yuta, whamei o mai maule nei uu. Ai whalongo la tala yuta, whamei o le tau o le uu lea, tolu se lau tenari. Ai whika lama e ngofo e fia le kau o le tolu se lau tenari. Na o tau mawhai atu e whamatala ia te oe le tala lea ina ua whawhanga Iesu le lima afe. Whawhanga Iesu le lima afe. Fai atu lo Iesu ia Filipo mona uso o Iesu e se mea e whawhanga ile lima afe lea. Whalongo le kala Filipo, whamai Filipo, Iesu ele aise lua se lauti nare e mawhai o na whawhanga ai ia le lima afe lea. Ue whalongo la le kau. Lua afe te nare e mawhai nga whawhanga ile lima afe. Ai fia le kau o le whangu le whaunga e Maria tolu se lau te nare. E whaisinga kaunga ka. O le mele kau kulikuli aku. Ele I whaata mala Maria I lana taulanga. Ele I kau fia fo e Maria ia mea lelei ai mai ngā uisi mea afa. O le saua Maria sau e tuuina atu atoa. Le ngata o le mea tau tele a o le te le foi. Lango le paunga o mea ia I aso a ia e le o se mea kau ngofie. Ai tato mata with a pound of this and a costly oil that was worth 300 denarii. It shows you Mary's initial sacrifice for the Lord. Say amen. And here Mary does some unnormal things.
A tātou whai tau ai, e ai mea i o whai Maria, e le tatau o na whaia. Mea mua mua, a tātou whai tau ai, whai mei mua mua, ua ia mulu mulu vai a Iesu. O le mea le anga nuu whai utaia, e sā kele. E sā i se whawhine o na tango i vai o se tamā loa i le i whai sona to olua. I le winga whai utaia, e sā tele. E sā o nā aluatu se whawhine e mulu mulu se vai o se tangata po se taulelea e le whaia sonava. Ai lea la whameia ua alu mulu mulu vai o Iesu. Lua o le almena soloi ai vai o Iesu o lona laulu. Si a tatou whaitau i le tala lea i e malamalama i tūlanga whaaiutaia. I le vava ai o yuta malona au so. O le tatala o le laulo se whawhine i le mea o tele i tangata e sāfo i le anga nuu iutaia. Lango le tatalo laulo e tau mai ai, ngai ke kaulai kiki. We e chiki fo i le tangata na. Le ngata i lea, o le isi le mea masani o na whai, a maua nei se whawhine talitane ua anga sala, whamei o le mea masani o le tangata e whaile whaasalanga, e tatala lona laulo, ma whaatau tau i lumo tangata. Mea la lea i e vavai, o lea tau mawhai e peintaku le aka lea, i le mea matau tia lea wa whai e Maria. E sai lona anga nu, ai lei kao fia ai lona fia vivi atu, i lona Alii o Iesu Keriso. Mea le tama whai atu ai Samoa, Ioane o mai le tātou anga nu, ma mea whaalawe lawe ai, i le tātou vi inga i le tua, e sili atu, low devotion, low worship, i se anga nu umalava, ai whaatanga le tua, i ne ia tātou o mai e sa atu ia te ia, le tātou vi inga i le tua. This is another problem in our churches. Whaalawe lawe ke le anga nu, ke leo whai ako i le anga. Ei mele lei kako angamu. Ai vava ai oe. E sili ale kako vi inga i lea tua. E le o kako angamu. Langa e lei ei se mele kako angamu. E whaola inga i kako. Pau ala me whaola ina i tato. O Iesu Keriso. Costly, unusual for a woman to let down her hair. It was unheard of. In the Jewish context, it was a big no-no. No woman can touch the feet of a man who wasn't married. On top of that, no woman in the Jewish context was allowed to open up her hair in public. It was a sign of promiscuity. It was a sign that you were being cheeky to this person. It was a sign of sexual immorality. And so this was a no-no, but what I'm trying to paint the picture here is this woman crossed all cultures. She crossed all borders. She went as far as she can to show Jesus her commitment. And so I ask you this morning, what shall you render for Jesus? If I put it in another way, how far are you willing to go for Jesus? Leale mamau te fialuai ilo au nanga ya Iesu. Na se me te tuuina atu ia te ia. Say amen. Ia la fa me tala la tato vava ai te loa. Ele ke i whapea se worship a Mary. Ele ke i whaapea se whainga Maria. Nang awai e ngalo ia te o Maria leo le uso a Mareta. O le tua fine o la salo. And so when we look at Mary's life, o le lai kiki o maule kuspa ia, e whamatala maia le fine lea o Maria le uso Mareta. And so when we look at this, there are three examples of Mary's devotion that I want to look at that's going to lead to this very point. Say amen? She didn't just all of a sudden pour out her devotion. It had to start somewhere. And the first place that we want to look at, number one, Mary sat at the feet of Jesus and she learned. Say amen? Sa faauuina Maria a nofo I vai o Iesu. O I le tala le watato masanye le tala ino wa afia tu Iesu le fale o Mareta Maria pisi Mareta I kua e kuka o nga mea ai o na leolo o tali malo e feme o ye Maria le nofo I vai o Iesu. Nofo I vai o Iesu. Te lo o I le na amatai le devotion a Maria. This is the first time that we hear of Mary's devotion.
When Jesus first visited their house, Martha was busy cooking, getting a meal prepared for their guests, while Mary sat at the feet of Jesus. Kilo ole mele ole mafu angol tangata nofo ivao Iesu. Winga maleanga nu fa ayutaya. Al watu ne ya fia nofo au lalo se faya onga. Pose rabbi ole me masana ofai o te alu nofo ya yona vai. E nofo loa u vai ole a olea. Tu sa lewa o fai loa tu le a olea. Ua fia fai oe mala faya onga. Fai oe male a o ya te au. Langa lenta to fai tau el tusia Paulo ele ngaluenga ngai lua suma lua famea o ia na whanau i taso e kilikia famei na tausia ile nei ai famei sa o hina foi ia ile a onga o ai o Gamalielu. Gamalielu said tangata ole rabbi, he sat at the feet of rabbi, and so here anyone who sits at the feet of Jesus was saying, Jesus, I want you to be my disciple. And I want you to think about it, because here is another beyond the culture thing. No woman can become a disciple. No woman was allowed to sit at the feet of a teacher. If she sat at the feet of another rabbi, she would have got kicked or beaten up, because it was not allowed. And yet Mary crosses that boundary, crosses that culture one more time, and chooses to sit at the feet of Jesus. Olanga filfilinga le fayatu ya Iesu. Say amen. Sitting at the feet of Jesus. Number one. Number two, Mary fell at Jesus' feet and surrendered. Femei faauuina Maria, ivai o Iesu, tuuina atu o ia ia. A tato o il talale Ioane sul matasi o tato masane o le talale ino wa woti nei la salo. Woti nei la salo. E femei la tala e fa aso efto al watu Iesu ai feta ia I mamareta mua. Ai fa longo il tala mareta Iesu. Ana ei nei. Fa pe nei o lo soifua mai pe lo tuanani. Ana ei nei, if you were here, my brother would still be alive. Watato lo le talnoanga fa ilo atu Iesu ia le famtalanga ia mareta o ia lava o le alii o le toitu. Ai ol mele fia ma tato vava ai ile fai upuna e luas fulu fa mai wal watu nei mareta ma vava ai atu lo nofo Maria ile fale. O lo nofo Maria ile fale ai sia lo fa no noa wo oti lona tuangane. Ai fa mai la tala fai atu mareta Maria o lea wa sau lea o ua fia manao lea o ia te oe. Whaalongol tala mareta, ua wala au mareta ia Iesu o le o. Ma fua mai fea, le taimi mua na nofu ai Maria I vai o Iesu. Ai lefa mai ua fio mai lea o e fia tala noa ia te oe. Ai tu lai foi Maria, aluatu Maria, ai whaalongo oe, e le aias e se senga o le tali a Maria, ma mareta, whamei a Maria, Iesu e, ana ei nei, whape nei, o lo ola pea po soifua mai pea lau tuangani. Ia o mana tu natui vaenga I lua. And I want you to think deeply of these two statements. If you had been here, listen to what he says. Lord, if you had been here, this is Martha. If you had been here, my brother would still be alive. But it's okay. She doesn't finish. She says, it's okay. You can do whatever you want. But Mary says the same thing. If you had been here, my brother would still be alive. She stops there. No discussion. The next verse says this. And Jesus saw Mary weeping, and it grieved his spirit. Let me help you understand the difference between the same statement. Martha made this statement throwing shade at Jesus. She basically was saying, Jesus, why are you late? Because if you read the first verses, the Bible says that when Lazarus was sick, Martha sent word to Jesus, come quickly, my brother is sick. Siol ese sengol kangaka malanga o nanga tusa le faitio mareta ilanga faisili lea. Faitio ya Iesu anga eini o le isi winga le alme wa ekwai. Wa levanga vala awatu ya te oe le teimia o soifua lau tuangane le alme wa ekwai.
Loa faikio mareta ya Iesu. Al ese sengo Maria. Eleo faikio. She's being open to Jesus. She wasn't pointing the finger. She wasn't throwing any shade. She was humbling herself before Jesus and saying, Jesus, I know you are my living hope. If only you had been here, my brother would still be alive. Church, be careful in your devotion. We can sing the same song, but have different attitudes. We can say the same memory verse, but have very different attitudes. E mafain kako kau loko uma mau kasi. Ai ese ya kako loto ile tau loto ina. E mafain tato pepese uma le pese kasi. Ai ese tato loto I luma o le tu o le fesili. O le aso tau langa mo le tu nei taia. Wal mea muli leo tato vavai ai. Leo tato wo mai ile vanga muli le tato tuis faitau. For me, Mary anointed Jesus' feet and honored him. Ua faauuina e Maria ya vai o Iesu o lona ava lea ia te ia. O lana tau langa lea ia te ia. This is honoring Jesus, because when we go back, we look at the kind of honor. Not only is it an expensive oil, it's a big amount, meaning there's quality and quantity. It's great. She breaks it open. She anoints the feet of Jesus. She crosses the border of all cultures, unties her hair, uses it to wipe the feet of Jesus. She does all of these things in an extravagant worship to her Lord. And yet, look at what Judas says. Why the waste? Ya le me mai mauai. Le ata le tau tusi atu Ioane. E lua ko inga kangaka e kapua I le atua. Lua kangaka e kapua I le atua. Kangaka la sa saalonga loko I luma o le kua. Mal kangaka la ngau kilo e faikio. Lale. Le yangi me fai lefko asau lale fai ua kangi mai luma o le kua. Silkangaka peo yuta. Leo fai aku le mewa mai mauai. Ai leo kako iloa. E le fai sanga kalanga o ngalonga alofa I kangaka makiiva. Ai fai mea, olenga oi. Olenga oi langa leia te ia lea. Le ete, le wingo le ete leia ia le mele fafau el kupe. O kama I fangu yaso nga langa le yangi wale peo kako le aso nge. Au le ete o le fangu nga. Fe mei leka ofi e yuta le fangu lea. A kongo le mea alwa Iesu maua sanga. Foa I o le alofa fafau I. A fe mea e le iloa la uso la e fau nga yuta le kupe. Le lawa kako vava ai I. O le isi le ako yuta e le ngata o ia le fa lata ya Iesu. A o le nga oi. A e le fai ai luma o tangata e fai kua. Mele tam fai fa malo si ato e kale sia e fai keke langa o yuta e leo se tangata ese o le so o Iesu Keriso e tau mai e iai foi tangata le kale sia e mo I lava e lo loku ai ma maola to loto malkina ngalo o le tua le ala te fesilia tu ya te oe langa e lua tapua inga o le kangaka e ngofo mo fai kio ma keu ma le iska ngaka e ma kwa sasae o lato loto sasao lato loto e luma o le tua ma fape atu alofa mai le tua ya te au ngol menga kupu ya hana ka kalo hana fe me ua kangi susu hana malingi loi makau hana Feme e kai me wa vavaia kwai eli feme ya ngale mi ngoia nguku ai lengi upo sau le ala al mangaku eli se ol mangaku al kangaka I le fa le nganga si anga le lei eli e vavaia ko le fa pe akulan ka feme al kala eli se hana ya nga me we fai we sau foi we ingu le wainga we onga si o le kala al kangaka e fai kio kangaka e le o yai langa le feme kuspaia o le ko yai le nganga o le tua ya eli Ai tato malam lama o mele tupul tangata e sau e tapuai ai la ngofo e fai ki o makuskusi lima a kongo le isi le me o kaule ingi se kangi luma o le tua ke lo le isi le me o ke ofo ai tato e kale sia ke le o kai me ku akula vangoa alo fesili le al me ko ke le o mai ai I le valau okay lo ko ke langonga ai le a kongo ka ofi oi onga lisi au faikio I ngofo e kongo loku. Ai vava ai a Maria, leima sanga popole. Ka kala le laulu, me e sili onga sa. Ka ele fangu e sili onga kaunka. Mulu vai o Iesu, e sa I luma le anganu.
Aina whaatanga Iesu. Langa aisia, malama le Iesu, I le loto Maria le e whaia I lona au nang. Ki leo whaiala ki sau e whai ngā mea. Langa pole ale whai umongei mea e leiso uloko, e leia se ese sengo o e malkangaka le whai kio. Ao lau whamalosi ia te o e kale sia, ua mana o mia le ko inga devotion leo. Le devotion le ma ko ai ngau ia Iesu. Sea ko e whaalongo whaka ngisi lo mau le kua. Ai a kangi fo e pe e fosi. E kau fosi le mea langa lafia ngau ia whakingo, awa le fosia. O le kangaka e mafuka ma Iesu ia souma, o le kangaka langa ia vavai, e kolu mea ia ngaku aku ia ke o e mua, sa nofo Iesu I fea, I vai o Iesu lua, sa faauuina Maria I fea, I vai o Iesu, le foi wa aluatu ea, e faauuina vai o Iesu, fataua ia te ole e kalesia, le nofo I le vai o Iesu, I le faauuina, I vai o Iesu, I le faauuina, I vai o Iesu, e o ke alufu e vai isi. Awa ke ifofu e vai iskangaka. Awa ke alufu e lea fale. Ma lea kangaka. Ma lea whaife au. Ma lea kangaka. Ngofo I vai o Iesu. O vai o Iesu. O le presence lea tua. Ai vavai oe. O le ngofo I le vai o Iesu. Only a person who is humble enough can sit here. And when I say that, because a lot of us have a problem with being under. We all want to be up here. O ka ngaka o mai leise se fialu lalo I. E fialunga I. I have ai o le posture of Mary langa devotion. Tolu lei vai o Iesu. Fapaau vai o Iesu. Leo foi o alu atu e faauuina vai o Iesu. Langa ele se finga ngalu atu faau e faua. Faulona hulu. Ai alu sao a Maria I vai o Iesu. O le whai longa lea o le kangaka e iai le loto maulalo. Le loto maulalo. Say amen. And as I drive this last point home, this is what I want you to understand. From Meikala Iesu, tu pea ia ia te ia. Whalongo le kala Iesu. Ku pea ia te ia. From Meilo ia, from Mei. Ua teu e ia le nei mea, mo le aso o lea, o le whaatai muanga o lou tanunga. She is doing this in preparation for my burial. Listen to those words. Then Jesus says something else. The poor you always have, but me you do not have always. What is he speaking of? He's not speaking about never, we know that he's never going to leave us nor forsaking us. He's speaking of, this is his final days. This is my final days with the disciples. So what's so mulmulia? Au ya ule nei la langi. Lela feme, o tangata matsiva, e nofo pea ma o tau au, tau te le no nofo pea ma au. Lela ufa malam la matu ya te, o le tahu o tala leo Iesu. Feme ua teu ele nei fafine ia hau mo le aso o le whaatai muanga o lou tanunga. She's preparing me for my burial. I want you to listen to what is going on here. This is what is happening. Mary has accepted that Jesus must die. Because if you think of the disciples, wala uso, ele fiam nga o maliu Iesu. Ele malamalama I le kala leo Iesu, o te alu e maliu o na o to e tu, mai le I aso e tolu, ele malamalama mai lau so. Lango le mele fiam nga o e lau so, awa ngei maliu Iesu, awa ne ioti Iesu, ai a nofo pe Iesu mai lato, ai sea, lango lato vava ai a Iesu, o ia o nao se tangata e sauea, e whātoi lalo Roma, ai toi whātu langa le Jerusalema, au le vava ai a Maria, le ai, e sili atu le tāu o le maliua Iesu, ai sea, lango le maliua Iesu, e whaasa o loto ai, tangata malava, mai le hanga sala. Chile ese senga ngau le vava ai o le kangaka I fia ngofo I vau Iesu. The difference between sitting at the feet of Jesus, because the disciples didn't want Jesus dead.
They wanted him to stick around because all they saw was this conquering ruler, that Jesus would reestablish Jerusalem. But to Mary, it's more than just Jerusalem. He has to die so that he can save the world. That's why when Mary came and did this, she said, yes, Jesus, I too don't want you to die, but I understand you must die in order to save me. So that's why I've come with this expensive ointment so that I can pour it upon you as a fragrance to the King of Kings and a preparation of your death. Wa malama Maria ai kalo faila so le vanga fela mai Iesu ai o mai al kai mi mulmuli le afa mai Petru ke le oki a sau se pa ia o ke la ku oso ku ia ke le oki. That was Peter. He was so adamant. Oh, you're not going to die, Jesus, not on my watch. And we know what happens. 3 times. Is that you? No, that's not me. Is that you? You're one? No, it's not me. He cursed up and down. This is what happens to people who don't sit at the feet of Jesus. We claim Jesus until it's time to step up at the plate and make sure that you're all about Jesus. Oh, no, I don't know Jesus. Now, what if you're malo se kulo? What if you're malo ale o peke uli ai ale fa mai. Now le kolu ai al e olea. Olmo le vivingi olmo fa mai ya. Ko manga kuolo kala Iesu e fa kolu nga ya. Tolu nga e fa fiti ya tia. Tanga fia malo vale nge ya le Iesu ke leoki. Alakala Iesu ya te ya satani alu ila utua. Langa kele malama mea fale anganga. Nga o mea fale kingo anga ke alu yai. E kale sia fai keke lau au nanga ile atua. Ia tatou matahala il tatou o mai a Iesu o ia o le alo o le Mesia o le atua e tatau ona maliu mo ema. Langa o malama Maria ale aise maliu o Iesu e le aise tatou faolatanga. Ai le ai ka ofio fila so no awu ki alu Yesu. Church, we ask, why did Jesus have to die? He had to die because he was the perfect sacrifice for you and for me. No other Savior, no other person can do it but him and him alone. Say amen? Amen. And so I ask you again this morning, what shall you render as a gift to God? La so taulanga ile tua. Le o tātou mata il taulanga le fingelea, le ai masemea ngā kao fia le fingelea. Le ai masemea, o ai mea kaunga ka, sa o kalangoa aku le tātou aonga tuspa, ia po le tātou fono talo le aso lulu, i le isi lea mai o tupu le ka le sia, i le tusia a malaki. Le o le fia i le atua, fe meo a matana au mai a manu mamai, e fai ai taulanga i le atua. Le alau fesili atu le atua, o fe o iai sa uava. Mo le ava mai akia. Se ko aku lai ave ngā mangu kai kasi maka kai kasi vai e ave fai se kau langa se ko vanga. E kalia ko vanga ngā. Ai lewa ko o mai fai mai akia o le akua sili ese. Le kala le akua. Aua ke whakau ngā ma aua ke sau mo mea kau ngofi e fai le ngā wenga le tua. Fai mele le. Ngā mele o fai. Au mai a mangu ye e mamai. Ai ka ofi mangu lelei. Malako mangaku, ai longa lako ilo, ole kua le fua ime uma. A finga ngalo le tua ave ese uma ngā mangu, e uma ya. I will ofo le tua, fesili le tua, where is my honor? And today is the same question, church. What shall you render to him? What can you offer to him? Before we jump into questions and figure out what best lamb that I have home, I have the answer for you. And the answer is this. God is not interested in your gift. After all good gifts come from God. God is not interested in your righteous acts or good works. God is not interested in how much money you have or how many followers you have on YouTube and Facebook. God is not interested in what you can do for him. If there is one thing that Mary teaches us, the only thing that God wants is you. Not your gift, not your money, not your dance,
Not your talent, not your singing, not your preaching, not your teaching, not your good works, not your ministry. He doesn't want any of that. One thing that God desires is your complete devotion to Jesus. Yang ai kele aka ngaka kalengia. Ai lengi se fa maongi le tua. Kele aka ngaka wo kele lako me alofa. Ai le maka ka umongi le tua. Kalesia. Bava ai ile devotion a Maria. Nofo I vai o Iesu. Le halu winga whamtalanga lea, bava ai lo maftanga whapitoa. Ke iwa alu le kako pisi pe o mareta. I ngā luenga I whai o le kalesia. Le la kako pisi vasol ngei. Le ifo I se me leanga I le pisi, al mele kam whai akuai, bava ai le pisi ngā ngei te kinga lo kaimi e ke ngofuai I vai o Iesu. Awange e whape kukusa lo saule loku ma lo ngofo I vai o Iesu. No, o le private time le langa e whaikau ia Maria, e leo whai ai luma o tangata, le e whai lona fale. E tau mai ai e tā ua le kalesia, awanga o le ami o tonu le aso sa, ai ese le me whai le vai aso a koa, awanga o le leo kele le aso sa, ai leo le mu, pe le ai foi se leo, e a vaku ai le vi inga I le tua, I le vai aso a toa, aso uma o lau o langa, e tatau, ia te ia, le vi inga. Awanga o leo kele le aso sa, ngā ngungu ai ale I le vai aso a koa, ngā lo wha solo a koa le atua. Church, devotion. I'm not looking for a big church filled with people who have no devotion with Jesus. If this is the group, let it be a group that's devoted to Jesus. That we want to see deeper relationships. Ia loloto le tato mafutanga ma Iesu. Kalesia. Langa wo o kaimia kako ke o ai. I kaimia papa uaia o langa tangate whatau whatuatua. Wa kako o e kaimia. Au lau wa ngā luenga o lau whaifi au, toi whang watu. Go deeper. Go deeper. Church, go deeper. Deeper into the presence of God. Go deeper. Stop staying at ele pesenga I al watu ya wa. Tuli vai, le me le piko lalo. Tapu vai. O soifo le lungo loa. Kuli vai. O soloi o au yai. E whape nā le tato maftanga ma Iesu, e elis ka ngaka lea eva I le kapu vai a Iesu. Ai lei masea, se o mai lunga I, se o mai lunga I, se o ai tauna a au le presence, whawhena e o iai, nofo I vai o Iesu. Alesia, I don't want surface worship. We don't need any more surface worship. We need deep-hearted worship to God. Awanga le o mai le fatino ma fatau nu ai tatau so se taimi o mai le kalesia. I always say this, ele kau pamua oe o kangaka fia e ngofo I vai o Iesu e saungi leilo na vi inga I le fale ai le o mai o aso uma le vai aso la lava I failo na vi inga a saule aso sa e silia kuaisia langa le o ma sangi le vai aso akoa. Ai walang kau pamu oe langa le se me fai vai aso akoa. E la fko saulo le asa le la ka pamwa ku ya la ka mafaya o ka kele o le pese feula ku fo ya la fa pe ma ya e kalesia ia lo loto lo maftanga ma Iesu so se kaimi ka ko ke ka pwa yai pole aso sa pole aso lulu pole aso tonai po se maliu po se fai poponga ia ave le vi inga I le tua. E o le o mai fa pe See, church, go deeper. What can you render for him? He doesn't want your gifts. In fact, it's not even your gift, it's his. So he doesn't want that. You're just giving him back what belongs to him. What he wants is you. He wants you. If he nangalo le tua, ya te oe. Ele o me alofa. Ngau ngalo ya te o me alofa o mai le tua ya ko avakula o anga ia me alofa. Ifi ngalo le tua ia oe. Low taimi fa bitoa ma Iesu. Aua e kalesia, aua le whakamalai. Langa leo tatu wo o yaso mulmuli. Ke loa me pa u el ko ke le mai fatu tua. Langa lea e eva el kapu vai lako mafkanga ma Iesu.
Me la ngaus kama I me ha langa le fa per vai. Ya pa ui. I fire cover all the presence. Have you ever been swimming? It seems like there's a slow motion because you're in the water, you're weightless, and no matter what the devil does, it's hard for him to move. It's easier for him to move if the water is still down here. One punch, you fall this way. But when you're swimming in the presence of God, no matter what happens, you are surrounded by the presence of God. Everything may fall around apart you. You may be sick. You may be going through some difficult times. But I don't care. Why? I'm swimming in the presence of God. Church, we need people to go deeper. That's what I'm asking today as a church. Every day it's an opportunity. O se hava noa, kako ke o mai ai e ifo ia te ia. Ma vatu ia te ia le taulanga. O le taulanga e pa ia. O le taulanga e maalie I lona si ufufonga. Ma o le nei tai au. O te fia tu atu le hava noa ia te oe. Te ilo le wa umal kako viinga. Ai mawhauwhaua oi a oi. Ea mai lovi inga ngika ea. Nea whaka ngā whai a. E le lava a. Mea ngā whakua ki awe. Go deeper. Press into the presence of God. No lisi mele o sia wha alongo le ngalue mau le nganga pa ia. A hao fo il kaimela wala au. E kale sia. Sia o ke fefe. Ko alo loko. A whai wanga lua ku le nganga pa ia. Au e ke whaki ngai le nganga pa ia. When was the last time you cried like Hannah? When was the last time you poured out yourself before God? I'm not asking you just to do it for show. I'm talking about a person who's broken before God. If you read the Mark 14, it's the same story. And in Mark's version, this is in alabaster jar. And in that version, he breaks it, or she breaks it, a sign of brokenness before God. Le ala pasanga ya te oe. O le isi winga le, o le ala mea ngā wa wha mua mua oe I le atua. Because she could have easily said, oh no, Jesus, kaung ka ke le lau whang mangongi lea. Ai le kau fia. O lau whesili ake oe. Le ala whangu ngā wa whaima wha alawe lawe lau sau ya Iesu. Le ala mea ngā wa wha soe sa ya ke oe. Malo au nanga wha maoni le atua. We le koe kangia I luma o le atua. Langa we mai le whaikio, mai alenga whaikio foi Maria Yuta. Ai le kao fia ai, le vivi I atu o Maria ia Iesu. Ai a oe neita ai au e ka le sia. Do you always need to wait for a funeral to start crying? Do you always need to wait for some crazy emergency in your family to start crying? When was the last time you simply cried because of the goodness of your relationship with Jesus Christ? Do we always need an emergency to cry? Do we always need a crisis to cry? Why can't we cry simply because Jesus is good and He loves you? And if it wasn't for His love for you, you wouldn't be here today. When was the last time you poured out your devotion to Him? When was the last time? Go deeper, church. Tu'u I le loloto. Tu'u I le loloto lo maftanga whapitoa. E ke ku'u lo I le loloto. Ke le koe kawhia se mea. Ke le koe popole fua le kilo mai lisi kangaka. E le keu fo lo kangi langa leva wa ai mai kangaka. E le keu lo aisia langa leva wa ai mai kangaka. Awa ke popole langa e paul kangaka e kaunga e focusai o le atua. He is the audience of one. There is nobody else. You don't worship people. You worship God. When was the last time you poured out yourself to God? Ka le sia tu le loloto. Ai o kako whangau.
Ele ke le vivi kako fanga. Langa o lea vava ai kako fanga. Ia kako. Whaapele kako kapoinga. E makukua ifo kako fanga. E whapenga fo I lako kapoinga. E aile kako mkawhaioi ta mamati nā mātua. Aua ngai koe ngofo ma e whaapele se o vai umakako. Ai ao mai e whaile kapoinga lea tua. Ku ui ailo se lau paseng. Ku ui ailo loto atoa. Whai malau iloa. O leo lo mata mai tupulanga le hangai mai. Ia avea oe ta mamati nā. O se whaatai ta inga lelei. I tātou whanau. Say amen. Ala ua tuela worship team. Ala mea mulmuli leo te fia tu whātul nei tai au. Whamei o soloi o na vai I lona laulu. E whamei le lainga mulmuli ngā. Ua tumu foi le fale. Ua tumu foi le fale. I le manongi o le uu. Ua tumu foi le fale. Kei lo oe o le uu e masangi. O le whātusa o le uu o le tuspa ia. O le faauuina le atua. O le faauuina o le anganga pa ia. Whamei, ua tumu le fale. Ua tumu le fale. E leia se senga ma le teimina whapa. Ia ele malu o le atua e Solomonga. Ai whamei le tu se lua nofo inga tupu e lima. Whamei, ua tumu le fale o Iova I lona mamalu. Ai se ame o tumu ai le fale. A mata I le vi inga lea Maria. It wasn't a crazy, loud worship. This one act, a private, simple act of worship, and the house was filled with the fragrance of this oil. Ai altato vi inga neitaiao. O a fio mai ai le atua. O iai le mamalu o le atua, so se taimi tātou te poto iai. Fea o iai lau nau te inga. O e nau iai Iesu. Do you desire more of Jesus? Or are you just here just to check off? I'm here for a Palm Sunday. Good enough. Church, go deeper. I challenge you, go deeper in your relationship. You want a better life? Go deeper. You want to see God's blessings? Go deeper. Te fia vava ai va venga le tua. Alu le loto. Ai fia vava ai famanuianga le tua. Tu le loto. O lava le na eva I le mea papau. Ai alu le loto lo iai ya manuia le tua. O lo iai le file mua le tua. O lo iai le oli o le tua. O lo iai le faauuina o le tua. O lo iai le famalolonga o le tua. Ke longa mea. O le lave la e leo whapema e leo kali le kua. Le wha kali le tua. O le lave le ai ke eva I le mea papau. Tu le loto. Tu I le loto. Ke ilo o le manongi le na se sala I tono fale. Whamei le tala ma reko sunman whawhai o peiva. E moni o te whaiatu ia o tau. O nu malava. I le lalolangi e tala I ina I le nei tala le lei. E ta ua I foi le nei mea ua whaia e Maria. E whamanatu ai I a te ia. Palongo iai. This thing that she has done, wherever the gospel is preached, this one small deed and act of worship will be proclaimed in remembrance of her. What does this mean? And the house was filled with this fragrance. When Jesus entered Jerusalem, he had the fragrance. When he went to the cross, he had the fragrance. When he died and was buried in the grave, he had the fragrance. 3 days later, he rose again. He had the fragrance of a worship that is extravagant before God. And now, every time the gospel is preached, the fragrance of his presence is here today. Ayalo being a naitaya. Galicia, Sauni, Tato tutu le loto. Awaki fa vai vai. Awaki kilo for le iskangaka. Saungi la kako vi le tua. Saungi lo wanga o kelifia manga o la tutu se tangata. Mafau le tua malona lele. A faia te fia ifo le tua ke leo ifo se tangata. A faia ke fia kangi le tua
Kangi luma o le tua. A ia se eila o loto e luma ia te ia. Ma whape atu. E tatau. E tatau. E tatau ia te oile viinga. Hallelujah, hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised. Thank you, Father.
exalt you, Jesus. We exalt you as the King of Kings and the Lord of Lords. And we sing you are worthy, God. Worthy, worthy are you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Tailo afyo amatama. Tailo malule tua. Omacho la mona ina oi.
lo fata sima. Hallelujah, Father, divina oil. King Jesus. Oh, hail Emmanuel. Yes. King of kings, Lord of lords, bright morning star.
Everybody shout. Natu ya Iesu, oi o le bongai o mea ua. Ana le ai lona maliu, malona tu mai mau mata tu te. Ai whaatai le tu. O tātou maua le ola whaua. Mata i leo manu maloa ia i say amen. Tātou te mawhai ai mea o mai a whamania le tua tātou kalesia. Mia tātou live streaming nei aso. Ia ana le le tua tātou tō whewai for ana nei. God bless you. Thanks for tuning in. We'll see you tonight at 5:30 in the name of Jesus. Amen. Amen.